djeco Svetog Save i predaka naših, dolazim vam sa trona Svetog Save da vas zamolim kolenom preklono u interesu svega našeg roda da, imajući u vidu opšti interes u ovako teškim prilikama i nevoljama našeg naroda, zar je potrebno da vam napominjem, ja sam iz Slavonije i onim prilika tamo, pa sa Kosova na Kosovu sam bio 33 godine, pa te naše nevolje. Molim vas u ime crkve Svetosavske pravoslavne da sva ova pitanja naša da se raspravljaju na mestu na kome se mogu raspravljati mirno i razumno u opštem interesu. Molim vas da se u opštem interesu danas u miru raziđemo. Poći ću i na onu drugu stranu da i isto koleno preklono molim da u opštem interesu ovako teškim prilikama da se u miru raziđemo, a da se